je blizu, skinuo bi nam neko. Ljudi, i to protiv Mačora. A šta ćeš, Dragane, brate, on tako... I to sutra možemo protiv Mačora navečer vidjeti ako se bude palio. Unina. Ljudi čekamo, spit, ljudi tapkamo i šerujemo. Pazite, Gidra, ljudi, hvala, nemojte brate, pocijeniti. nema, ljudi, aj malo tapkamo i šerujemo. Mačak je zajeban igrač, može mu neko uletiti. Može mu neko uletiti. To je mačak, ima 9 života. Može mu neko uletiti, ljudi, nije on huda. Ljudi, tapkamo, šerujemo. Hvala, mila moja, financijska, hvala. Nije Aleksandra, 3-6 mi je. Ma Gidra nema, brate, skupio je te njegove, brate, Gidra, moj dobri. Šta da ti kažem, Gidra ima te večeras su mu lećeli tu i to ti je to, moj dobri, financijski. Na moj Gidra, ja kad sam god igrao i ovako ti je bilo moj Gidra, nego ja ne igram, uopće nisam aktivan. A ja, uopće on ne igra Gidra, on se bavi moj boksom. Gidra, pojela te vidra. Gidra, on se bavi boksom, no on uopće ne igra, ovo mu je onako... Ja ti se bavim boksom, uopće ne igra, ovo mu je rekreacija, on uopće ne igra. Ja mu dam da se igra i onda se on igra. Čovjek se boksom bavi, Gidra. Malo mi ga dole, Vidi boksera. Na tapka mi po jajima. Vidi Fury malo. Stara jajara. Ljudi, čekaj, moram se ozbiljiti, ne smije sprdat sada Jašaronija. Mutirao sam malo Jašarovskog, ljudi, tapkamo i šerujemo. Pogledaj ga u ovom mraku, koja je ovo njuška. Isti onaj Marvi, sam u kući lopov, onaj visoki. Marvin, ludi. Kakva Marva, ljudi, kakva Marva. Dobri Gidra, samo sa njim želi meč. Kakva Marva, ljudi. Samo sa njim želeo jedan meč. A joj, koji meč, s kim ćeš ti meč? Janjuše, ne zajebavaj se. Ne zajebavaj se, druže. Ti na ulazku u ring bi kuk slomio. Ljudi, tapkamo, šerujemo, pa nisi ti ja da dođeš i bez treninga slomljen i ozlijeđeni da možeš primiti. Ti bi na jednu kljucu zaspao tamo. Ljudi, gre malo od spat, dignite me kasnije, probudite. Jašar bi zaspao ko velik. Svukli ga tamo 2 puta. Bravo, dajlaj. Krle je Hari, on je Marv. Isti Marvi Hari, on i Krle. I još ga Hari još mu je Hari dal po treščicama. Vidi ga bada Hari. Marvi Hari, a ja sam sam u kući, onaj mali. Jedini bokser koji blokira glavu. Miran budi, Marvine. Čekaj da smirim Marvina, još ću izgubiti od zajebanci. Joj, kakav ludi Marvi Hari. Daj debilu mutiran si, šuti tamo. 35 pobjeda, Marv glupi. Vidi ga, Marvina. Marvi Hari. Oni Krle, isti Hari, on Marv. Dajlac svaka čast, kako mi brat odmah doda mi Harija na Marva ludog. Vidi ga, Marvina ludi. Idemo, ljudi, ide magla, ide rukavica. Livnjak baca rukavicu. Ljudi, Livnjak baca rukavicu, Stjepo baca maglu. Ajmo, dečki, idemo, ljudi, svi zajedno. Nismo trebali Čekić baciti, ljudi. Zašto Čekiće bacati? Ljudi, iz kojeg razloga Čekiće kad nema on rukavicu? Rogi, ali vidi, ulovi nam još na Čekić nam ulovi. Još, inače neće baš kad je Čekić lovi dobro. A ne možete, Janjuše, džabe, Marvine. Nije rekao ništa, svaka čast. Marvine, ne možete. Zovi Harija, zovi svih, ne možete. Čestitam, svaka čast. 36 ljudi. Rogi, rukavica, Snježana Čekić. Ljudi, s Marvinom na 3-7 ili je to? Evo, idemo na 37 da ti ispuni želju, ajde. Ljudi, s Marvinom na 3-7 ili... Ajde na 37, evo idi, ajde. Ljudi, čekajte malo da vidim šta će reći Rogi, šta će... Šta čekaj, Filipe, igraj, vidiš da nemam nikoga, igraj na 37 kad te krenulo, Filipe, ajde. Jel idemo na 3-7, ljudi? Pa igraj, krenulo te 37 pobjeda, čoveče, nemam nikoga, ne bi te lagao, koji ti je đavo, brate? Vidi čoveka, jebote, ti meni ne veruješ, jeli? Ako mi ti skineš sada... Ej, pazi, rekord mi je 3-6, pogledaj kako se smije mača kiselo. Koja je to gnjida. Slušaj, imam 36 pobjeda, to mi je bio rekord. I nisam nikad došao do 3-7. I sad imam priliku da dođem na 3-7.
I sad ako mi zamjaučeš 3-6 pobjeda, jebo me pas, ja ću te blokirat. Ne, evo, iskreno da ti kažem, ja ne bi volio da te pobedim. Oj, ti ne bi volio. Ljudi, daj da ga mutiram sekund. Ljudi, molim vas, tapkamo i šerujemo. Možete li pomoći ljudi Rogiju, Snježani, Livnjaku, Lari, Zornjaku, Tej, Oli, Danči, svim ostalim, Ankici, svim ostalim ljudima. Možete li im pomoći? Možete li tapkati, šerovat ljudi? Ako neko ne može da nam pomogne, ljudi na rukavicu, na puta 2, u snajpu, ovo ono, 1, 2, 3, 4, hvala ti brate, samo da tapkamo i da šerujemo svi. Ljudi, ko baca rukavicu? Brzo mi morate napisati, ljudi, ko će baciti rukavicu? Da znamo da kažem ko baca. Ljudi, napišite mi ko baca rukavicu. Rogi, hoćeš ti, brate? Evo, ko je prvi napisao? Rogi. Stjepo, čuvaj, Rogi baca. Stjepane, čuvaj, ljudi, nemojte bacati više rukavica, samo Rogi baca. Ljudi, nemojte ruže i male poene, ljudi, imamo 3-6 pobjeda, idemo na 3-7, idemo na rekord. Ljudi, samo Rogi baca rukavicu. Ljudi, bez ruža i malih poena, samo Rogi baca. Vidi ga, 6 pobjeda, čovjek. Samo Rogi, ljudi, samo Rogi baca. Vidi ga. Ufnati mačor. Ništa, brate, ja ću ti. Aha, vidi, krenuli su, aha. O, moja dobra Losanj, moja dobra mlijeko i med, ko je ova ljepotica? Hvala mi. Snježana, Livnjak, ljudi zajedno na 3-7, na rekord, Rogi, Lara, zajedno, Vajs, zajedno, Snježana, Vajs, Stjepane, Rogi, Livnjak, bravo! Lara, nećeš nadame jašare, nećeš bitango, nećeš se smucati sa mnom u lajvu i brk mrsiti, nećeš jašare, idemo na rekord, ovi ljudi mene ne daju životom. Ovi ljudi stoje uz mene u dobru i u zlu, zapamti to Jašarovski. Zapamti to Mačketino, u dobru i u zlu mi smo ovdje. Kada krenemo ne znamo stati, pustimo na tebe. Ej, slušaj ovo. Tako se čuje, Filipe, uplaši me. Tako ide mačak. Uplaši me, nemoj to puštati više, molim. Ide, evo čovjek, kako ti završiš s nama. Približi malo glavu, da čuješ nešto, ne čuješ od muzike. Moj Filipe. Samo se približi malo, ne čuješ od muzike. Dođi malo da ti Marvi, Hari, idemo! Jao. Rogi, još jedna obavezno, Rogi, moramo još jednu. Hoće da snajpaju, ljudi. Kaže, JK, to sam sebe giftaš. Jeste, JK, Jelena Jeca, kad si ga zadnji put mala priji? Kaže, sam sebe giftaš. Vidi su, pogledaj ti koliko ljudi baca, budaletino blesao. Šta je s tobom, jebo? A čoveka ljudi, Jašar, Božićni Mar, ide Božićni Mar, ma šta je s tobom, snimit ćemo mi samo kuću u Prijepolju, ja ti Krle ćemo snimat. Crikvenica, Prijepolje, Beograd, to će biti 3 destinacije umjesto Njujorka i Amerike da ćemo snimat. Čovek, Lovre moj, dobro. Vidi Marvina ludoga, Marvina Strvina. Nemamo rukavice. Ide 3-7 ljudi, ide 3-7, evo rukavice.